biasa mato tapi nunga webo si anak tabu de nangka ye itu kanjak na ye kong kana nak mamaling maling pinungang webo si ulam macipi na dia tu na pada lai cipi si ba macipi pada ka kira-kira batongan nah macipi si ba lai cipi pada mato ye tu ko makada guru tapi te cek de si ba cek de ipita ya kopi te cek de pan ya kopi te cek de pita memang nih tapi ya ko cek de ipita de pan pita. Jadi okuro sitongan naman caji masalah pemahaman makanya diluruskan. Katanran nanti mancaji wali ko mati nomor iya namati mesti maricak batu matanah. Yang kedua marakui timunna. Yang ketiga mapusa wirin nalinro na mendek semenah nama kita lawyasi mata bulun nama lampu jaru pakitanah. Maka itu orang salama ketika menghadapi sakaratul maut tomatomalabi yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhurin dallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum wa akhirul ayat. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul adzim. Seninna tomatua melebi sila suraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur kima puji tandigang kak lori sisi araja aku wasangan nafung Allah taala. Nasabat tentu ilalan na kesempatan na yiwi na tofadang katosiyama na tosisumpung. Atau fadang kikisi kita baju dega aka-akat tasangadin na pasukui asal langang ngiriulo na fungal la ta'ala ritujun na sumpah pire jamat na sibawai ridalan na sumpah jam magaribi maka mamagi-magi nasaba asya maasi sumpungat ta ilalan na yawan niwi na mancaji wi patampa barakan na pamasi na digage ilolo nga ritujun na idi atau matapat na puwangi sangadin na pawala suruga pamasi na mi puwangi yakatay. Salawat na niya papa salamat masa ifongololori ali malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajalukang asalamakan akatuwo nga wanwalino akatuwo nga wanwa akhirah. Sehingga natofadang kamanamuan natofadang makali jadi salang kabitaraye na diyatupuri awal gading itu daki yasik na pipang ulaw. Digagaya kate digagaya simatamatay sangadin na yoromelo isapa tuwari libot na yawanwalino sangadin na salamaka tumotomalabi yang kihadir. Makanya dunia ini sebenarnya sementara. Iya sitongan na linoywe ondan lipangan na sinin na rupatawing kamanang masanah ang kamato na ang kawatu isalewan wa anjajingange isalewa ramparange ya kotoliso na ripamasi na fungan lataan. Makanya iya sitongan na linoy o ni sitongan na pegay amala iwi na toliso ripamasi na fungan lataan. Ajak na bajan na sangaliye na tumati na tunangi kikitala isasakali. Makanya agam melu isappa na serikwa mangimancaji ki atas salama dilibut na yawan walinoy maka de guru tapan rite apas sadiaki amala tepat napak disangan
maka biasa maka di panditata apa sadia ki buku taya mawari berarti bicara amala pakai ya taya malara bicara tepe wujud taya mati bicara pak disenga serik wamangi mulurungangi italai asalamakan apa namo may gawaran parang ya kodito salama samanna digaga ang kegunana itala itu warang parang walaupun tinggi pangkat jabatan yang kita miliki ya nadito salama samanna digaga harapan makanya pikir cara na tuo kirilibo na yawan walinoy na tulisuri pamasi na puwangi ilulungangi italai asalamakan lino lebih-lebih assalamualaikum rilino siwalik na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka biasa kak makada bapak ibu katuangat tak sitongan na turi libut na yawan walinoy simple mi sitongan na makada ya kotomelo je sitongan na tu salama makada panditay ancaji ki atau matappa gaya sang atau matappa amantu billah wa amantu bir rasul keyakinan lo ripuangi na sabat tanda sumpana atil lo ripuan na wa amantu bir rasul keyakinan lo rinabitat na sabat tanda akka cumalang pun nama deceng jadi ya kotomelo salama tu rilibut na lino ancaji ki atau matapa ya sengi atau matapa to masumpah pikwe bati na ate masumpah ijama yina surang ipuangi ininiri hitujun na yinapisang kangangi jadi ya kumakanja sumpah taripuangi manini kipuli kuna pisang kengangi capat na pasti ki salama tomo-tomalapi yang ki hadir maka dito gagayak katay maka datuturi libut na yawan walina sangadin na tasapa italai asalamatan tumakaswiyat tu beribadah tu masumpah jam masaka mapuasa mendeki haji kat tumilong salama makanya sayyidun fi dunya wa sayyidun fil akhirah bahagia di dunia lebih-lebih atau bahagia rilino siwalik na fung Allah subhanahu wa ta'ala sini na tumatama lebih jamaah yang dimuliakan Allah dik ni rasa na tandini sading angkani mutamiwi 10 telumpo na Muharram sisa bupadatu 40 arwah hijriyah di apa ia tu mukbakna sedia Muharram sebenarnya 2 versi ya ko okoy kalender Masehi natuji as-salasa ba'da maghribi ya ko okoy kalender Nahdlatul Ulama natuji as-araba jadi angka to makadayewe aswewe narati ni 10 pampo na Muharram angka to makada 10 telumpo na Muharram sisa bupadatu 40 arwah hijriyah maka iya sitongan na tu tahun baru tak oke je tu Muharram tania maka ada ke Januari makanya disalangi mustiap lairo asang-asang ulang hijriyah makanya mapamuli Muharram Safar capak na sulkaidah sulhijjah jadi maka de guru tak yana angka salanadena plai ulang-ulang hijriyah ipertanyakan i asalangan dah ya kuy milo ya plak Januari, Februari, Maret, April sampai Desember to milo mi aja tu mat terima gaji. Makanya ya plak iro Muharram lah tu Sulhijjah. Jadi taplak mana mojeroh apa mulai Muharram lah tu Sulhijjah. Apa ya nade taplak pertanyaan salat tu mana kaji asang ulah dina ya plak. Makanya Muharram Safar agak sih Rabiul Awal Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab Sya'ban Ramadan, Syawal, Sulkaidah, Sulhijjah, 10 2 ulang hijriyah. Maka ilalanna ya tahun baruna sitongan na salangiwi musti angka peningkatan kualitas ibadata. Ia kode gaga peningkatan kualitas ibadata imarat ya itu sitongan nah. Termasuk yang napak guruangi guru temakada makanya ini penting terutama ritujuna sumpah janji makanya terpelihara tui tak jaga witawi sumpah jar sunnah rawati tak pada sumpah jawaji tak jadi ya ko biasa deh na suku sumpah jar sunnah rawati ya ko wadingi tahu kita suku ni apa itu sitongan na tu sumpah jar sunnah rawati ya na tu sumpah jar sunnah wadi pasuku apalan na sumpah jawaji makanya itu sumpah jas sunnah rawati 22 rakan na yamanang
Biasanya sumpah sunnah rawati maka day bahasa ogina sumpah sunnah pas sepi waktu di palawangan na sumpah wajib makanya engka itlai muakka engka to itlai gairul muakka biasanya muakka sumpah sunnah ya di nang kena tantangin nabi tali palawangan na wajib 10 rakaat nah ya ko gairul muakka da 10 rakaat nah makanya kau beli si bapak dia sumpah sunnah qabaliyah, sumpah sunnah yolona, sumpah wajib, sumpah sunnah ba'diyah, sumpah sunnah mundinna, sumpah wajib tega yero maka dai guru tak 10 sumpah sunnah denang kena tentangin nabita 10 rakan na sumpah sunnah denang kena tentangin nabita ripalawangan na tu wajib tega yero 10 rakan na 2 raka yolo na subuhi, 4 raka na yolo na loro, 2 raka mondin na loro, 2 raka mondin na magharibi, 2 raka mondin na isah, jumlah na ka 12 raka na yamanang. Iya na sitongan na pilihara ni jagay. Yan na may tingkat kang kualitas na ibadat tatajagi pada lebat tajagay sumpah jawaji. Apa iya pasitongan na hakikin na nasuko apalan na sumpah jawaji makanya pa sumpah jarawatita. 10 rakaat na din ang kanatantangin ito na bita termasuk 2 rakaat yulo na subuhe 4 rakaat na yulo na luruwe 2 rakaat mondrin na loro 2 rakaat mondrin na magharibi 2 rakaat to mondrin na isah tapi iya 10 rakaat na biasa matona tantan na bita biasa matona jama tega iya 2 rakaat mondrin na luruwe 4 rakaat yulo na asyara 2 raka yolo na magharibi, 2 raka yolo na isah, 10 to sirakan na yamanang. Jadi ya komelo ki jamay, 22 rakan na yamanang sesusiwan ni tajama. Ya ko tajame 22 rakan na sesusiwan ni sumpah jarawati, maka sitongan na mupasuku apalan na sumpah jariwaltun na sumpah japarlu itu motomala yang ki hadir. Makanya maka de guru tayo ko de gaga paningkat atau ngiwi marat itu motomala yang hadir. Makanya di bulan Muharram peke cara na itingkat kang kualitas ibadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga irofungan la taala pancaji wi 12 ulang ilalan nasitawnya. Inna iddatash syuhurin dallahitna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum majapoy pungan la taala pancaji wi 12 ulang ilalan na sitawngi berarti 360 na sona mapamuli muharrang sapar latu sulkaida sulhijjah minha arba'atun hurum di antaranya ada 4 bulan yang senantiasa diagungkan dan dimuliakan Allah makanya maka di 4 ulang haram magini yakade apa ulang harang apa ulan na memotu fungala taala makadai pandrite tallum matarate si di masarang tega yero matarate umpo na ulas sulkay da sulhi jam muharram napa masarangi umpo na ular rajaba makanya makadai pandrite tallu ulam matarate si di masarang kena tu ulam makaila dat napakala di fungala taala. Cuma ini masalah yang kita hadapi di tengah masyarakat. Ya kotame ulas sulkay dan muharram biasa kisalapahan. Maka da kotame sulkay day narate si ulam macipi. Makanya dia itu gaga to mana masara ulas sulkay da. Makanya iya pa na si ate masara ya ko sulhaji apa mangi apa 2 ulan na hindari sulkay da si bawa muharram. Dan naiya pak botino masijak sulhijjah magi milita muharram magi nakadai sulkeda ulam macipi biasa tu makadai ajak mu masara pak boti sulkaidah magi si cipi-cipi rangi matu botim paruh ada kuna maka kanja yoko si cipi-cipi rangi botim paruh masijak mawija cuma iroi di pahatta sitongan na ye oponi mancaji kesalahan ni deje nakada pandita ta ulam macipi sulkaidah makadami pandita ulan lay cipi sulkaidah apa di antara 12 bulan salah satu bulan yang dihimpit dengan 2 hari raya bulan sulkaidah makanya yolona sulkaidah syawal mondin na sulkaidah sulhijjah
Nah iya Syawal berarti tamai hari raya Idul Fitri, Zulhijjah tamai hari raya Idul Adha. Makanya salah satu bulan yang dihimpit dengan 2 hari raya ope ulasul kaidah. Maka dani pandita tak ulalai cipi nasabak 2 leperang. Ya apa pahatai di makadaki ulam macipi na dia tu na pada lai cipi si ba macipi. Pada ka kira-kira batongan nah macipi si ba lai cipi. Dedi pada mata itu ko makadai guru tapi te cek de si ba cek de ipita. Ya kopi te cek de pan ya kopi te cek de pita memang nih tapi ya ko cek de ipita de pan pita. Jadi okoro sitongan na mancaji masalah pemahaman makanya diluruskan. Dek nak kada guru tak ulam macipi tapi makadani bahasa na pandite ulalai cipi sul kaidah nasaba icipi idual leperang. Tapahan ini? Yang kedua, tami Muharram. Biasa katong makada yoko tami jitu ulam Muharram na asusala saraba no bakang isi diumpun na Muharram sinin na asusala say ilalan na sitongin nakasamanang. Ajak masara ajak mapaputing acilakangat capat nah. Ang kanatoto manini maka daya ajak mapaputi susala samagi asunu bakan na sitiyumpun na Muharram. Ajak mapaputi nga soraba magi asumatina ninipo. Ajak mapaputi so kami si magi aso tak dedan na capat po sinapo mo. Ajak mapaputi so juma magi aso makarra. Ajak mapak puting aso satu na aha masari bali boleh ada koswaga na plemelo yung di masari ya piniri mana nga so apa ya na melo ininiri mana nga so de nagaga yung di masara makanya iya situngan na ulam Muharram ulang asalamakan na makakanya ya kotomelo mapak puting opesi diyong po na Muharram tomelo menrik bula barok kasi diyong po na Muharram tomelong mali oto baro motorok baro kasi diyong po na Muharram ya pote naniniri ang po na Muharram ada ko na mo magabate mo niniri tatay mo ba Muharram makiro makanya ope monro kasalahan kita tumotomala biyeng ki hadir cuma ang kami masitongan nasi di aso narampe gurutta dalam kitab Kansun Najah wa Surut gurutta Syekh Abdul Hamid Al-Quds maka daan kami masih di aso ilalan na si taunge di nawat di masara tau di nawat di mapiga upan na yoro asue yakona tudi aso araba capak na ulas saparang okone si tongan na tu aswewe 320 urupan na abala na panono fungal na taala makanya itu dilarang pahan na guru tapahikmah maka da aja mulai aswara baca panola saparang apa ukon itu aswe 320 urupan na abala itu Allah turunkan dari langit ke bumi makanya maka yang diguru tak dianjurkan tanyato wajib ya konarate aswara baca pana ulas sapar bakdaloro asumpaja sunnah mutlak kipatarnakan age pake mapamupu inna a'toina kal kausar ke 10 pitu kul huwallak kalima alpala annas bikasisang napaki min lodok patola abala makadai pandete sitaw mangulay di nakan naki abala na tulisu di pamasino kung ala ta'ala na tu nakada guru tak capu araba ya pedi sinin na capu araba makasalam manang hada kulau bawa no jambang na yamana capu araba makasolang hanya 1 kali 1 tahun dalam kita Kansun Najah wa Surut magay apa iya ko hakika makadai pandrite okono tuwat tu situngan na 320 urupan na abala Allah turunkan dari langit ke bumi maka perbanyak doamu supaya mancaji wipatola abala na denakan naki abala ilalan na situng itu motomala biyang kihat berarti ya ulam muharratannya ji ulan nakasa itu ulang Muharram tadi ulang abala cuma ulang Muharram mancaji ulang asalamakan sebagaimana Allah menyelamatkan para nabinya di waktu nekanana ujiya susatomotomala biyang kihat pengulutan Nabi Nuh setelah terjadi tsunami besar sandari kapal nana salama beserta umatnya itu ketika 10 Muharram pengulutan Nabi Musa ilulungi kobala tentarana Fir'aun
Pairo Fir'aun dia na milo mengakui Musa sebagai nabi. Alina makadaya na je pungalatala kami na matanre. Makanya dia buat piramid segitiga anak tangga melihat Tuhan. Yaitu sitongan na tu piramide ko masirye na tu anak tangga na Fir'aun melo miti puan na Musa. Na kadang katunga gaple puan mo Musa. De gaganita agan na puada. Ana rabbukumul a'la, saya lah Tuhanmu yang paling tinggi. Dek na melo kalingi dakwah na Nabi Musa, maka dikejar Nabi Musa o Pulau Merah. Selama Nabi Musa beserta dengan umatnya masih dinasiyama wetasi'e mati malam Fir'aun beserta tentaranya itu ketika 10 Muharram. Pengulutan Nabi Ibrahim itepangiri api malumpa-lumpai. Justru di tengah kobaran api dia kedinginan dan menggigil. Maka Allah selamatkan nabinya ketika 10 Muharram. Pengulutan Nabi Ayub. Iro Nabi Ayub. Ya ko irites sejarahna Bapak Ibu. 22 tahun lebih nabawalasan na capu watak kalina nandri ulek kecuali lidah dan hatinya mengingat kepada Allah. Capu waram paranna maka matiangi wijawijanna 22 tahun nabawalasan na 10 pona Muharram maka Allah angkat penyakitnya nama dising. Ya potek JTC sak napi telungas sumalasa nati aja pa jamak dari ke. Napuada ni maka dari samana de na ade li puang ya da kui itamu ipanya menya menapa je tu telungas sunakan nakolase muas di na ade lu fungala tane. Pak kato je tu ya nama lasa nati aja pa jamak dari ke ada ko namo mak dari ke ko itu madisi. Makanya ya koto malasa engkasi keritu makan jak tabaca. Makanya dalam kita irsyadul ibad kan narampi nabita. 2 sikri na tomalasah nomor si diperbanyak membaca doanya Nabi Yunus. Yang kedua perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Iro kuluhuan lapabu ia moto sikri ia moto pak donga ia moto surah. Ya ko angkat na melo ya sumpaya ngapitu puluh sepu malaikat riwatu matina perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Ya kodenan daki ulla alati juku tak perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Bahkan maka de guru tak Syekh Muhammad Saini ya na angkat mapamula malasa nabati qul huwallah kataludena jaji malasa bajan itu. Makanya kanjak na tumaringerap piki bati maringerang asikri ki aringerang iri pungal taala ya koto malasa apalasi puangi makai puangi tibawai. Makanya minta kepada Allah untuk disembuhkan peke carana perbanyak aringerata. Biasa kak maka dapat ibu ya koto melo jitu manca jiwali namotan niya pandita wat di matu manca jiwali. Namotan niya ustaz ya ko ang kamosi kari tak tapake suwani diga gatajama tali pilang-pilangin atau masih kari matindok ito masikri iya patopaja masikri lenya paringerangi capat na iya otomatik manca jiwati agatanran nati manca jiwali iya ko mati nomorosi iya na mati mesti marica batu matanna. Yang kedua marakoy timunna. Yang ketiga mapusa wirin na linro na mende semenah nama kita lawyasi matabulun na malampu jaru pakitan na. Maka itu orang salama ketika menghadapi sakaratul maut tomatomalabi yang hadir. Makanya perbanyak sikit tak aringerangi yakoto malasah. Maka 10 Muharram maka Allah angkat penyakitnya nama diisi pangulutan Nabi Ayub tomatomalabi yang hadir. Pangulutan Nabi Yunus. Iro Nabi Yunus, Nabi kami napacodokan. Nasalay umat na pa umat deje na milo mangkalinga dakwah. Pak kami matoto ya kuya caramangi deje na milo mangkalingi tanah mato na putang. Apa ya tumulele nati mangkalinga pangaja teluh. Angkato masipat tanah mak batu. Angkato masipat tanah kasih. Angkato masipat tanah subur. Kaya sa tanah mak batu ya kuna tapay webo si tanah mak batu lantan na mancing. Batongan angka to mangkarilang maring kalinga pangajatan na matunap tang pahan na napupahaya ko rin na pada pahan na salay. Katuto makwato batongan na yako na tapay webo siro tanama batu yung matsimi na lantang. Batongan na pahan na mina sa pahaya ko rin na pada pahan na salay.
ang katoto maring kalinga pangaja padalo na tanamakas ye ko natape wobo si masama di gagabakas ye ko macaramis ta sila la masigi na pahamana saman na karubagku masudi gaganesak ang katoto makwaro ya ko kilala masigi na pahamanan mapamuli alipu latuyah tapi masuma tu nakada agaro nasa nang ustase makada guru tak masuk talinga kanan keluar talinga kiri ang katumakwa to kalalo ito matinrome ko mangaring kalingi carama ang katoto maring kalinga panganja padalo na tanasugure agi mundo ye kunatape webo situ ye na romelo ipake makang malak na saba apahangan na saba akamalaka watakale na to salama tumoto malapi yang kihadir yang mau ko balewe ilalawatan na balewe maka dia beristighfar kepada Allah maka doa dalam bentuk istighfarnya Nabi Yunus di gagana baca sangadinna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin maka Allah selamatkan ketika 10 Muharram sinin na tumotamala bi jamaah yang dimuliakan Allah maka ritujuna i ulam Muharram iwe may gasitungan na amalan yang perlu kita lakukan terutama perbanyak doa tak ketika memasuki bulan Muharram. Makanya pegewi pak dongat tak ulam Muharram termasuk ang kami yaitu waktu yu kotom milo duang mustajab aja pak dongat tak baka makare pandita tayo konarati wan ni 10 na Muharram perbanyak doamu karena itulah malam ketika hamba berdoa doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya puri masuk pajang isa na tomilo doang wan ni 10 na Muharram apa mi kami matuye tu ye na koton minlo doang ye na deje na tola ipuangi ang kami mau waktu tertentu minlo doangi mustajab padong ta tega yero termasuk as-sujuma ba'da asyara perbanyak doa palawangan na banda kama makanya itu kanjak na kupuri tibat tapi tina to kama apa ok itu situngan na palawangan na banda kama malumo itarima pak dongat maka de guru tak memasa waktu cinampak tapi pakai guni waktu cinampak marilla doang antara bang dengan iqamah makanya pure masuk pada sunnah illa dongi apa mustajab pak dongat tak antara azan dengan iqamah termasuk sujud pacapurat tu yana angkat mega masalah na diuji oleh Allah ingin lepas dari masalah sholat as-sumpah jadi oke sujud pacapurangi perbanyak doa tapi aja natapa lahir lagi maka dipanditata atau kang ati mo pati marilo doang apa upan nama lahir pak dongang ngiri lelen na sumpah jangi mutlak batal itu sumpah nyata termasuk itu ya kobosi ternyata itu ketika hujan pertama turun itu membawa keberkahan makanya Nabi tak pegi pak dongang mo oke bosi pamulangi apa magai apa okoni rositongan na napanonno baraka ipungan la ta'ala makanya to arae iya ko bosiwi masu isaliwa ma bosi melo mali baraka na we mosie ya pui ditawe iya ko bosiwi to tamila la kamara makalamu na to matinro makanya ya to sitongan na tuwe bosie itu pak dongan ladai bahkan itu bisa dijadikan obat maka regurutta termasuk ia ko angka to makurawija tasure mak bosi malubiniga masijak mawija gitu bahkan istrinya bisa hamil dan mengandung melahirkan na salama di dewadi ia ko angka to masamma bolo tasure mak bosi paja masamang gitu tulega kira-kira tangi ya pahangnya iya ko angka to masamma bolo tasure mak bosi paja masamang gitu imi ko tala day way bosi watakali ta masamay mangi namo de ta masamma tapi tale baraka na way bosi makanya apa air bisa dijadikan obat way tasi way samsam way lawi na way bosi termasuk way tasi yan ang kato na ang kato pun nalasa makalaliang batongan na imiwat di borewi kecuali ruqyah makanya dia punya penyakit non medis surai mandi air laut
Makanya teko pure iruqyah terakhir itu dimandikan air laut. Ya ko angka to kata mata tunangan ala ki we putih ko kace napata lepat je napata baca kulu huwala alfala anas napata pinungan maka jing akan cepat keluar. Magai ternyata we jewe itu racun bagi bangsa jing. Makanya ya ko angka to katunat-tunaga angka to malasa penyakit nong medis suruh perbanyak mandi air laut masih diangkat itu penyakitnya. Pada mata ya tuwe bosie ya komeki mite keaslian nawe bosi putamila la paresere nakat dok bandingkan dengan air biasa ternyata air hujan memiliki butiran cahaya yang begitu banyak dibandingkan air biasa. Makanya maka di guru tak wat dingi ala pak purah yemena manca jilasa ya kona walangi aso okori gasai maka tidak boleh dipergunakan. Kenapa? Karena mengandung berbagai macam bentuk penyakit dan bakteri. Makanya sebenarnya de nawadingi pak balak kasoe bosie ya kopure itu nawalang aso nama pala itu bosie lasa manipulena yaitu makanya kue dorongi pasipulo bosie nawalang eso maka itu bisa mendatangkan penyakit. Termasuk ya kong kanana lowat tangi lo temureng tame masikola ringki pacapurang oke boleh mapakai kiri mapanana pinungang iwe bosi biasa mato tapi pinungang iwe bosi anak tabu de nangkah ya itu kanjak na ya kong kana anak mamaling-maling pinungang iwe bosi makarai panritata ya kopole iwe bosi apa terimangi opuk cangkiri ya senge cangkiri tania cantik tapi kaca yang terbuat dari kaca cangkiri je ya kopole bosi tapat terimangi tapi makanya guru tak ya ko tapi ko cangkiri denawa di tak beko singi napat tapa ko cangkiri tak itu langsung datanya dari langit tabati tabati ayat kursi letupan nawaidah. Iya ko pure tabaca ya kursi na paje bosi na sitang atau langi si pengang tatajang ibo si lopo si imi na baraka ya ko panoy tapi nungang ya na tatalo tago elekele baraka na naruba mana sinin na sifat na tumotomala yang kihadi. Kenapa? Karena air hujan bisa dijadikan segala macam bentuk penyakit mancaji wipak burah ditujun nala salan roalewe ditujun nala saati tumotomala jamaah yang dimuliakan Allah. Sinin na tumotomala jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ia kota mesitongan na tumuharrang perbanyak puasa tak iya wekas 10 telumpo na muharrang berarti masuk puasa iyumul bit kamakirah makadai winabita denaga ga puasa yang paling afdal setelah Ramadan okoy muharrang. Makanya rogi kiye kola ba muharrang na dina siya ga puasa tak maka dewi nabi tak denagaga puasa yang paling afdol setelah Ramadan itu di bulan Muharram. Makanya maka de puangi walayaling asyring demi 10 malam yang mulia. Ya sengi 10 malam yang mulia tak bagi apa 10 malam pertama Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, 10 hari pertama Zulhijjah, 10 hari pertama Muharram. Maka de guru tak ya na angka to mapuasa sieso ilal na muharrang pada lebak mapuasa siulang ya ko angka to mapuasa sieso ilal na ulang muharrang pada lebak mapuasa siulang. Makanya dianjurkan perbanyak puasa ya ko de tule mapuasa maka de guru tak puasa ki 1 pekan ya senge 1 pekan mapamule asira Zulhijjah latu 10 mapamulai asyira Muharram latu 10 5 Muharram. Makanya kan asyira Muharram tasu asan tadi 10 Muharram asyura asanna 10 sidi 10 2 sunnah asanna 13 sampai 15 puasa ayyumul bid berarti selama 7 hari berpuasa lulungangi apalang siaga eganna apala puasa sunnah tomo-tomalabi yang hadir sinin na tomo-tomalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka mamagi-magi ilalana ulang Muharram itu motomalabi yang kihadi senantiasa kita tingkatkan kualitas ibadah kita
pakanjaki wi amala imangolo rifong Allah subhanahu wa ta'ala apa magay apa pini macuwe je sitongan na lino pini macawe yolewi pini macuwe lino tahun kamaring sisapu pada tu 47 hijriyah ia makukwe itameni sisapu pada tu 40 arwah hijriyah. Jadi perbanyak amal ibadah sebelum menuju ke akhirat tomo-tomalak yang kihadib. Apa pini macuwe lino pini macawe jitu yole tomo-tomalak yang kihadib. Aja na ripahangi makada ya konarate tangla aja jangan kita tambah si muruta. Apa kata aja tahu kira-kira ya ropa bu ya konarate tangla aja jangan kurang atau tatambi muruta aja. Ah? Iya konarate tangla aja jenge kurang atau tatambe muruta kurang ini biasa gini tato ma panjang umur biasa di jadi kok karoya biasa pusing ada kupik ko je batena ya mapikri iya kok agame mak dikin loyo loy makanya pura ipatan tu memang ya tu umur tadi patomi tata aja ya potina sangitat tambah ena tuti apa aja makilo-kilo panjang umurnya lah sojo ibadah ada kuya gatu pare ya sepanjang umur makanya engkau mau kesempatan engkau kilo masapari berjamaah perbanyak amal ibadah sebelum menuju ke akhirat memagi-magi mencaji ki atas salama riwan walino lebih assalama karilino suwalino fungan la ta'ala sini na tomo-tomo lebih yang ki hadir mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak membersamai sholat isya secara berjamaah karena kami masih punya agenda dakwah setelah ini insyaallah setelah isya kami berada di ruang pinrang acara taksiyah maka memagi-magi pertemuan kita pada malam hari ini mencaji wi pamase mencaji wi barakat nafada angka kisi fakariyo ila surga pamase nafungan la ta'ala. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.